Que também conta-nos, Turcos, o que está passando por de ayer, o que passa ayer durante a Lighten Parade e a ver com custo comissão. Bom dia, boa tarde, nós está boa tarde, Caba. Nós por visa lo que está Lighten Parade, nós está aquele 7:59, nós por visa com lo que está detenção, nós tem 18 detenção e cabeça parada, aí chega 18:57 e a final está quarto para sair 3. Está sendo uma parada bastante largo e não anda com tem costa que está passa também, persona não vira malo, de rato nós mesmo para vorar dilante do parlamento, não persona vira malo, mestra guarda esnandi ambulância bini passa aqui, ora mestra bole para parada trove. Essa é a costa também, que não se chega tiquilar. Pero tá carnaval de 70 e tá com um por passa. Lo que tá é parte de controle de tráfego, nos visa basta chofer a perder ng railways na manejar auto de influência na onda ko ave biama se controlando tá seguindo tá querer ko passou tá parado de muito controlando tá acaba não controlando tá tomando lugar o que trove e não dá com mais latas duna e resultado não tá. Comparar com a passa aí aqui estava mais? Sim, lo que está é parte de detenção na Asubi e lo que bota wak hopita é arma blanca, lo que nós publicamos, não bota wak machete na bota é parte de club também e hopita é bringamento, agressão na outro e se nós fazemos uma apelação viaja mais para please, a comportação tá importante para nós não tá quita nenhum rende de goce carnaval, pero cumpre com lei e ave viaja mais le kopstuk des fire bohai tá na figura e bus nang de ambiente sem confete, sem água e tiki erco só tá parado na banda, se porque join a bus, você tá mais welcome. Que personal nós temos para a segurança nacional? Nós temos mais ou menos 168 personal arriba pia, mas você só acaba tá personal uniformado, nós temos ME, nós temos AE, nós temos parte na de recherche na pading, que tem que tá handle, lo que tá fire bohaya e personal no acordo de tenir, nós temos CEA, nós temos parte administrativa, também motor unit, planologia, flex team, que é time grande, tem para mover o carnaval aqui. Falta par de dias mais, depois de que nos falta 3 paradas grandes mais e agora nos carnaval 70 chega ao final. Mas danke. Danke na bolsa. Turcos bom, enjoy o carnaval e proteja-nos muito ng Hopi Sunblock, líquido e earblocks. Bom, danke, estava amável Liliana Rasmen, que sempre está dando-nos informação para o que trata tour informação de carnaval, seguro e segurança nacional. Bom, já nós estamos mirando o corpo policial e membros do SMAC para assim aqui segmento com parada estar nos dilante e ambiente está começar o nosso baiuai chiquitina de disfrutar de lo que trata não parada de San Nicolás de nos carnaval 70. Lógicamente nos quero agradecer nossa patrocinadora que está assim essa aqui possível e maneira nossa pista também nós trabalhando incansável para você trazendo tour informação de carnaval, tour evento de carnaval, nós está 100% com o nosso carnaval 70 e nos pueblos em geral tem tremendo grande celebração aqui. Bom, e seguintemente nós temos nosso amigo de SMAC, presidente de SMAC, Darren van Omeren, agora aqui está em uma conversação privada, pero nós vamos conversar com ele. Sim, nós temos informação de parte nós vocero Liliana, que avisa-nos que ela começa pontual, maneira me está. Bom, nós temos, já acabamos mirando que o primeiro grupo de Norte, que lo tinha aproximadamente 377 participantes de NG. Nós vamos conversar um rato assim aqui. E para ver, um papel tremendo, um Lighten Parade ayer, nós disfrutamos de boa tarde, Darren, e a ver, nós mirando que tu coisa começar na hora. Não, nós começar exatamente na hora, esse é sowieso nosso estilo de começar segura parada completamente na hora. Nós temos 6 grupos, uma beleza arriba caminha e de viagem nós vai queimar é momento, qual tá metendo na caminha que nada para nós vai queimar aqui tem Carnival Village. Para tu rene que tá mirando e tu rene que tá basic na casa, tá preparando para vir arriba, me quer invitamos a tour para join-nos a noite em Carnival Village e setor para Nuevo junto com den caso que junto com Tsunami para nós por queimar é momento e chama lo que tá parada de muita danke.
Pero quanto nós calculamos 3 horas e meia de parada até ayer. Sí, seguro, me está calculando que eigenlijk me durf de bis un tiki más, mirando que tiene cierto camino nang, ela dura mani un 5 horas na pasa, pero sí, para cada grupo más o menos un 3 horas y media, y no estamos muy contentos que se mirando 4 horas, así na mesmo estaba teniendo que llega al final morto cansado. Começa para bem, dia mais, tremendo trabalho. Danke, y comienza, danke na bosan también, y gente del pueblo de Aruba van a celebrar que mucho nang awe, bici nang earplugs nang, wapa nang, duna nang hobby líquido, y para nos que me moma grato, para nos pisa lo que es parada ni mucha. Aí não está dando. Está done. Thank you. Terendo dándonos información de lo que se trata. Es tremendo, tanto el Lighten Parade ayer, que estaba un éxito rotundo, mancha bonita mes. El grupo nanga sobresalir y seguro parada de mucha. Ave na San Nicolás, para que rato lo está quemando el momito, famoso momito. Y arriba su carnaval, pasina aquí no está don, parada de mucha. Vamos mirando ya acaba momito, no estoy mirando momito. No sé si viene donde dan focus arriba momito aquí rato. No está quemando momito y está abriendo de parada oficial de San Nicolás y mucha. Dinos Carnaval 70. Poco a poco llegando na el ambiente de Azambejo. Brass Band. Aruba no está directamente por San Nicolás. Camina Cuyaca, vamos a mirar ambiente total. Y así de aquí nos sigue Fresco Pancho infantil, juvenil y momito. Es una bonita carroza de Seitar. Con el ambiente de Brass Band comenzando en Silante, sé que ven Aruba oficialmente pasando en Silante. Nos signos Carnaval de Mucha, San Nicolás. Y nos Carnaval 70.
Solo bastante caliente. Aruba está hot. Brasben a passa no Zilande, sagrita el grupo de Norte, que consiste de tema Mi Boogie Ideal, com participação de 367 gente. Banda maneira NBO, Brasben e Miniteca, dus não tem sound system, não tem banda NBO e não tem Brasben qual acaba de passar no Zilande, mas aqui estar ali com grupo de Norte, Mi Boogie Ideal. 367 participantes. Nanting total 8 road piece, 3 banner y 2 garosa.
Bueno, está mirando el ambiente ya acaba a comenzar, lo cual vos mira nos trae ese segmento, el ambiente nos está na caminda con el primer garosa, nantin total 2 garosa, 3 banner, 8 road piece y seguro 377 participantes de lo que se trata el primer grupo aquí en San Nicolás, cual está el grupo de Norte. Vení, no sé si podemos mostrar más imagen, va tú están en la casa mirando el tremendo parada de mucha aquí en San Nicolás, Dinos Carnaval 70. Antonio tras también carroza, cual de carroza diseña, un carroza manera no se pisa capa para representar Carnaval 70, para atrás batalla lo que está en casa señora Titi, un día pilar na comenzar con Carnaval de Norte y también batalla ture amigo de Carnaval de Away, Cota Club, Serlimar, Policía, Ambulancia, Road de Kreuz, Brandweer, que ven turnos donando honor a cada una y seguro si va a también, va que rol de film, va diferente de ya nos pisa diferentes personas importantes de hace Carnaval posible. Nos está mirando con un grupo sumamente alegre. Sorry? Un grupo sumamente alegre posible. Seguro que sí. Nos tiene honor de abrir parada de mucha. Norte contento. Norte un tiki barrio que celebrar Carnaval prácticamente todo el año. Y ahora nos tiene honor de abrir Carnaval 70 con reina infantil de su Carnaval para representar el siglo de Norte. Danke la, Dero. Con información nos tiene el grupo de Norte. Reina infantil pasándonos delante una historia de carnaval, Buki ideal, los chiquitín saludando, Ture Mirones, saludos por 24 horas. Seguidor de 24horas.com. No está aquí directamente por San Nicolás, camínate wow, Aruba de hot, solo cayente, pero mucha nanki tiene ambiente, vamos, nada tiene ambiente total.
también Grupo de Norte, mi buque ideal tan tema. 377 participantes, un brass band, un miniteca y banda NPO acompañando. Nos está hallando Grupo de Norte, Putin 377 participantes, muy bonita mes, nos está en tema da buque ideal, y así aquí también nos está mirando con, nos pasando door de bar, para que aquí nos está banda NBO, que está siguiente banda, por lo está pasando, no silante. El grupo que está consiste de 3 banners, 2 carrozas y 8 road piece. Banda NBO, Brass Band y Miniteca está acompañando. Hemos tenido aquí con 377 participantes, imaginamos, bastante grande. Hoy no se sigue que ambiente aquí en San Nicolás, un solo caliente, Román. Pero ambiente, ese no destruye ambiente, ese hace ambiente más hot. Y nos 24horas.com trayendo toda información incansable de un maratón no está. Pero nos no tapera nada, ni un detalle para pasar aquí 13. Una oportunidad para tiene comunidad de estar por informar y seguro por divulgar trabajo, una oportunidad internacional seguro. Agradeciendo que vienen de Holanda, de Merca, Dubai, Japón, nos está llegando diferentes personas que están siguiéndonos para lo que trata de transmisión de 24horas.com. Bom, esse aqui nos está llegando el siguiente buque de Bizarrón y amigo nan está apresentar Steo Blanco. Bom, esse aqui está otro de están que está pasando delante, otro día carroza que está pasando delante con road piece.
ese está nuestro primer grupo. Tem mais ou menos uns 7 minutos, passando-nos para 10 minutos. Pero sí, el ambiente está comenzando aquí con el grupo de Norte, que tiene como tema principal mi buque ideal. Lo cual nos está mirando ahora aquí, nos está pasando el buque de Colegio de Bombini, Fantasía de Naturaleza. Nós vai ter nossa fantasia de natureza. Isso aqui está quieto para o grupo de Norte. E o ambiente de Muchanán gozando do mundo aqui. E estão com nós muito também. The jump. Prepararse, está pasando de un ritmo bastante tranquilo, no tiene rushmiento, todo está yendo bien. Nos tiene una persona que con nombre, ¿verdad? Dennis Burke, presidente del Centro de Barrio Playa Pavão. Conta-nos como chama a secção. O grupo que está um grupo de Colégio Bombini, que está o Colégio Escola de Playa Pavão, e para mim nós junto com o cabeçante também de Bombini, carga e bem adiante. O nome do grupo está Fantasia de Naturaleza. Essa aqui é de 3 para o grupo vai e o bisa está top bom, top ambiente, maior a coopera bom e a fraude de escola também. Muito não está gosto bom. Hey, danke pa. Você dá para tenho informação para tour usuário nan tour seguidor nan de 24horas.com. Solo tá hot aqui. Pero o ambiente está começando a Fantasía.
representante de Cruz Corral también conjuntamente con nosotros, acompañándonos. Aquí tienen parada de mucha. San Nicolás, tenemos Carnaval 70. Escola primario, Cudahuecha. Y que esto va no se en el grupo de Norte. Bonita, 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 bonita. Nos está disfrutando de un tremendo parada, un tremendo grupo Norte, Asadi representas tu distrito. Den grande, den grande, den grande. Bom, assim daqui também nós temos Kitring de Florim, secção apresentada para Chiquitim Bim Bim. Nós está três creches que une, Chiquitim Bim Bim, Picabu e Eva contam história, passina papel algo de e-book de Kitring de placa. Meu nome, com quem nós temos prazer? Com Roxana Arens. Roxana Arens, danke Roxana. Na ordem. Los chiquitinas gozando un mundo de su carnaval. Aquí está su carnaval, ¿no? Aquí están en carnaval, disfrutando de un bonito carnaval, seguro, seguro. Y que topa ahí tremendo.
Bom, en total nos tem 377 participantes. Nang tema principal ta Mi Buki Ideal. Distrito de Norte. Estaba team banda NBO, un brass band y un miniteca. 8 road piece, 3 banner y 2 garrosa acompañan. Y también nos está guardando arriba el siguiente grupo que está en la caminda. Siguiente grupo que está en la caminda está el grupo Champagne. Su tema principal está Taking Over Universal Studios. 1975 mucha. La banda lo está Tsunami. Lo tiene 6 road piece, un banner y 3 garrosa. De lo cual nos va a ver el grupo Champagne. Bom, também nos está guardando arriba o grupo Champagne. Nos disfrutar de un tremendo grupo de Norte con 377 personas y un ambiente total. Muchos están a su mundo, mirones están a aplaudir, así está con Norte a sobresalir un día más con una bonita parada, especialmente para Uva completo. Y no es 24 horas, vamos a tener solo caliente, un solo super hot que en San Nicolás. Créeme, Aruba está hot de verdad. Y esa aquí está lo cual nos está ofreciendo a través de 24horas.com para tu seguidor. Mientras que Benny está dando nuestra imagen y ya acabamos mirando la movimiento del grupo Champagne na caminda para lo que trata el siguiente grupo, el grupo número 2 de Aruba, su carnaval de mucha aquí en San Nicolás. Children Parade. Pendiente para el grupo Champagne. Sorry para así que lo comenzado con un poco sin music, no tiene música, pero ya acá van a dar tu gosto papá dengue sauce. Sí, está reparable, sí, que tu cosa va yendo tranquilo, sin rochamiento, arriba un smooth, suave, especialmente para Muchanán. Y para ver el grupo Champagne, estaba un día grupo que sobresalir, más ya bonito mesa y era de tremendo light and parade, que hace un cosa. No sé, de grupo. No sé. Bueno, se preparando para el grupo Champagne, que tiene en total 175 participantes. A ver, está claro para un tremendo show. Mirando que de parada de muchas na Orange Sat, Light and Parade, y ahora parada de muchas na San Nicolás. No sabe acá con Champagne, está dándonos lo máximo. Un tremendo espectáculo, mirando boniteza, creatividad, arriba camina y conjuntamente que está así más alegre, está con nos muchanan, que está gostando un bol, anda gostando un bol, anda gostando un mundo y está para quitar, seguro. La banda que lo está acompañando el grupo Champagne, que está banda Tsunami. Nos anunciar que agora vai ter banner. O banner que nos acaba de acaba, la passa acaba. 3 carroças. Essa é a informação que nós podemos dar até agora aqui. Grupo Champagne, passando da next, passa Nova Zelândia. Para nós desfrutar de uma boniteza, criatividade. A través de 24horas.com. El tema principal está Taken Over Universal Studio. Nanga toma completo un estudio de Universal. Pasina aquí 13 para Aruba y mundo entero a través de 24horas.com.
Bom, bom, assim aqui. Aruba não está vivo e direto for de San Nicolás. For de San Nicolás, camina de um ambiente total, não sei se vem por um view de Mirones na banda. Quindi nós estamos reparando que tem mais hope ambiente aqui na San Nicolás, bonito, tu gente compartilhando nas netas. E é muito não gostando bol, gostando mundo. Bom, nós estamos mirando a Promega Rosa, passando os Zilandi aqui. Spider-Man. E nos treinam seguro. Wow! Agora nós estamos treinando em Universal Studio. Nós estamos sendo nos meses em Universal Studio com a criatividade do grupo Champagne. O total tem 175 participantes. 175 diante de nós aqui na San Nicolás. Mondardi. Contame qual é a secção de aqui. Bom, nós somos um grupo de, nós estamos partidos em 3 secções, cada secção tem 10 muchos. Nós estamos bem de Dazzling Dancers, nós estamos acompanhando a Reina Savannah, de su Magic of Universal Studios, e delante é chiquito nanta representar Cat on the Head. Então, em total nós temos 30 muchos de bacaya. Com o nome, verdade? Miriam Gomes. Danke, não? De nada, passamos cari. Bom, sabe que tem ambiente colorido que nós estamos hallando de mucho naki. Sabe que tem 24 horas. Eu quero saludar-nos. Bye, bom, eu quero saludar a minha mãe, que ajuda-me a assistir isso aqui e paga uma praga para me vai ter carnaval de seleção aqui. Danke, não? De nada. Hoje não gostando, isa kita ng carnaval, sina botingo laga ng goza. Ang apelyido mi alam que papi a través de 24 horas. Manda saludos para su querida mamá
y seguro no es 24 horas. Lo cual pueblo quiere no es de un pueblo. No está de pueblo para pueblo. Hay que tú resnanco de atrás de 24 horas, está gente de pueblo, gente de pueblo. Los cameramen ven incluso, ven y lis, de pueblo. Bueno, sin más, de tremendo ambiente aquí en San Nicolás. Wow, bonita creatividad, color en vivo. Sari para la enganos en el mundo, aquí está magia de Universal Studio. Aquí no se ve que personal, no se ve esta todas aquí boniteza, muchas cosas del mundo, un tremendo carroza, un tremendo creatividad de parte. Duro Sanco atrás, duro aquí en Carnaval de muchas. Saludos. Bonita creatividad, color en vivo. No está en el mundo de Universal Studio aquí. Y mucho están costando un mundo. Sacarlo de allá. Bueno, estoy mirando que tengo un gap chiquito así aquí para lo que se trata en conexión de inmenso un grupo de grupo Champagne. Nos está hallando un gap chiquito, pero sí ambiente colorido de Muchananga, nos estamos disfrutando. Vamos a conversar un rato. Es chiquitín, ¿cómo hay cubo? Bom. ¿Cómo está pasando? Hobby dushi. ¿Hobby dushi? Sí. ¿Pero me viaja botando en carnaval o siempre botando en carnaval? Sagrami de 2 años. De 2 años. ¿Y me gusta? Sí. Sí, ok, gracias. Bueno, es aquí este ambiente que nos donamos a través de 24horas.com. Mañana me estoy nos traz aqui, não? Tem gap chiquito que pouco a pouco está cerrando. Pouco a pouco está cerrando. Isso aqui está nos taqueto vai tem grupo Champagne. Un solo super caliente, aquí arriba, San Nicolás, super hot. A ver, ¿cómo va? ¿Todo es bueno? Tranquilo, nos amigos na banda. Vamos, nos siguen mandando Holanda, pero mandando frío para nós. Pero ya no está gente de solo, no está gente tropical. Así está con el ambiente de... Pues ahí también de Holanda. Pues ahí de Holanda también arroba aquí.
banda Tsunami, te banda que está acompañando el grupo Champagne completo. Total, tem 175 personas a ver. Solo basta cayente. Tremendo ambiente de Tsunami, amor. Nos está costando un mundo aquí. Nos está dando un mundo aquí. Bueno, chiquitina, jump aquí. Hey, hey. Caliente que topa nos está hallando Grupo Champagne. By the way, 24 horas promete Turcos. De suceso. Nos sin un equipo especial trabajando duro para que cubrir parte de suceso. Nos tiene parte de redacción. Ahí abandonan también a base de 24horas.com. Como también nos tiene. Todos están laborando para Trempán.
quien está pendiente página que informa al pueblo de manera acertada, de manera ágil y veraz. Trempan, corán digital, que llega de buen box, tena bocas, de buen teléfono, sintino de guarda sina 13, ella llega, vafap, den gis un botón de press y botalla. Todo aqui, botaya vídeo, botaya portrait nan super zuiver, qualidade 4K. Seda trempan. Awet dia di Mujanang, awet dia di Nos Chiquitinan. Awet dia di Nos Chiquitinan. Que ven, awet dia para nos goza. O mundo con un gozi. Necesor para un toma hopi líquido, mirando que solo cayente aquí, seguro, la pone con por deshidratar. Pero si no está mirando con tu reino está pendiente para ese aquí no te caso y hay muchas cosas en el mundo. Fans tanto pisa pedra tem que embalhar. Não gusta bailar de pedra basquelo. Tem bailar contagioso. É bom não. Sin grupo Champagne pasándonos delante con banda, cuarta de banda Tsunami, acompañado por un banda. Total de 175 participantes en el tema principal está Taken Over Universal Studio. No haya Spider-Man, no haya Harry Potter, ahora no haya Super Mario Bros.
nos está en el grupo Champagne. Tremendo ambiente aquí en Mirones, están gozando un mundo, es mucho están gozando un mundo. Es banda sonando súper bon, súper bonita. Estoy cansado. Ambiente aquí en San Nicolás. Apenas 2 grupos han pasado adelante y ya acabamos haciendo ambiente. Y nos queda en el maratón carnavalesco, el maratón de carnaval, 24horas.com, en Turquía. Solo aquí dinos. Pero no está completo aquí, pues solo están los Coca-Cola, buen frío aquí. Pero que tú vas ensayando más y más y más y más ambiente de grupo Champagne. Siguientemente banda Tsunami, acompañando grupo Champagne, con un total de 175 participantes. Ande un road piece y 3 carrozas.
a mi mamá. Saludos, mamá. ¿Por qué no manda saludos, pa? Sí, me quiero mandar saludos a mi mamá. Ay, bueno, chiquitina, vamos a... Necesito un ticket duro, no se puede escuchar mucho más. ¿Cómo está pasando? Bom, lo estamos gustando que não. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? Sí, nos podem reparar, a maioria de nós AirPlug, isso é algo importante para o sonido, para cuidar do audio. Tanto na podem reparar diferente de membros do Cota Club, que a sor patura muita gente na AirPlug. Muchos están gostando mundo de nan carnaval, pasó besar que están en carnaval y nos de 24horas.com 300 el ambiente aquí para el mundo entero. 24 horas directamente vivo por San Nicolás. Está aquí el ambiente. Bonita, ojo colorido, está parada de mucha aquí en San Nicolás de grupo Champagne. Cine aquí también nos ha disfrutado del grupo Champagne, 175 participantes,
carnaval de mucho un grupo que ha sobresalido en colorido, hopi ambiente, hopi música, boniteza, algo de aplaudir. Un tremendo grupo representado por Champagne. Y siguientemente nos está preparando para el grupo Don't Flip, que está el siguiente grupo aquí de nos parada de mucha de San Nicolás. Pendiente para grupo Don't Flip, cuál está el siguiente grupo para los panocinos de 3 grupos de agua tarde. Nuestro vivo por de San Nicolás fue tremendo parada de mucha. Camina tiene un tremendo ambiente reinando aquí en San Nicolás. Bueno, y así aquí nos tiene miembros de otro club incansablemente trabajando de un solo cayente, profesor para Turcos Baibón. ¿Cómo ahí? Boa tarde, assim na mesa Edward, televidente na, radio oyente na, carnavalista na. Kouta te viaje más arriba camina a ver en solo caliente, de manera que igual avisa un caliente basta fuerte, pero nos nota que da voz, kouta te para seguir concientizar e cuido de oído. Y manera nos ha, pe último año na, awareness está llegando, charla na escolta word do na, e no satisfação tá na onda que é muita na hora nos está passa, é muita na florin, pasina nang compra ng earplugs. Avetari nos pora reparar também roupa gente grande tá pedindo nos ng earplugs nang pa sobra sonido tá demasiado duro. E maneira ori na maklay bisa também nos espera que año venidero nos por llegar más cerca, paso nos llega de Haciele na 2010, pero ela queda aí na onde o governo se quer nos pode llegar a acordo com a banda nang para momento com nang subicaya nos por check a polícia tanta check e decibel quanto está. So inang nos ta kumsa. Anto ori na aceita nos desejo para próximo año, para año que nang nos sigue concientizar e oído para sobre manera nos oído ta un sotín, 2 orellas, pero un oído. Nos para reparar com o hopi de grupo na a cumprir sim que está aqui que muita na maioria tem na earplugs. Seguro que sim, pensei nos está hopi contento, e grupo líderes na promeco parada acaba nanta llama nos está vendendo e danke na web. Pe último 3 años na abinita sponsor nos earplugs na, qual después de carnaval na luna de março nos está dando back na comunidade tudo lo qual que nos recauda. Essa é outra bonita, nos temos bisa all safety e na specialist também, que tá grande aporte na earplugs na para gente grande qual também nos tinha aqui, qual Eduardo me tawabo bono tindibo, nos vai regalabo tarde, me não tem corra, se não madunabo e colo corra, não me tem corra, nos vai donar corra. A vuelta claro. Assim na e passa. Para nos match de viaje. Una uno para plug também como va con otini. Nos vai regalar bolsa. Resta a vir botar biel o rato para nos que de orrea de Eduardo o rato para nos suar com eta e eta mancha do chimento. Cada caminho vai botar cana com nebo não tá sentindo. Outro semana já sabra é igual se nos toma outro, botar bisame com o sonido tá na momento vou pôr earplugs na e prometo que o grupo não passa, ok? Danke, não? Danke também, um doce carnaval. Danke para tremendo trabalho que você não está realizando. Danke, maneira nossa visa de carnaval 70. Tiene oído na cuenta. Danke. Vamos pôr de aí o alturado. Bom, isso aqui está passando agora, vou ter um programa live. Danke. Danke. Bom, assim aqui também nós temos grupo de Don't Flip passando no silante. Nós aí bastante informação e cuida do ouvido com outro clip. E nós aí de nós também nos earplugs passando aqui nós porta mais safe cuidando nos oído, cual está muy importante, un solo botín, manera de vista, haciendo botín, cuidem. Bueno, nos está explorando el Amazonas. Nos está explorando el Amazonas con el grupo Don't Flip, con tin colorido, increíble, más bonito mes. Tremendo, bonita. Muchas están bailando, gozando el mundo. Taguito24horas.com.
carroza Adventure en Amazonia. Nos está explorando en Amazonia. Con el grupo Don't Flip. Mira, Hopi Anaconda. Hopi Anaconda no silandi. Sakita grupo Don't Flip.
Pues aquí vaya great también con Muchanan. Banda tan grande, está donando chance na Muchanan aquí. Banda también. Tanang carnaval, tanang carnaval. Saludos por 24 horas. ¿Dónde chiquitina gozando el mundo? ¿Está pasando mundo? Sí. Los chiquitinas aquí en la parada de mucho. Es aquí este ambiente, con el ambiente está aquí. Buen ambiente que chiquitín aquí te pone. Buen ambiente, esa está great también para sobrar. Esa aquí está nan parada. Está na música tengo sonando sin otro chiquitín cualquiera. Papi conoce aquí. A mí está Jadili, a mí que manda saludo para Turgen de Aruba. Dangue. Bueno, chiquitina que quiere conversar con nosotros. Todos chiquitina que quiere conversar con nosotros.
tata pues grupo Don't Flip Carnival Group ku abay ku Explorers of the Amazon. Para bem, nós temos 257 participantes. A banda que acompanha o grupo aqui estava Youth Extreme. Estava tem banner e 2 carroças. Bom, seguintemente, nós achamos o grupo T.O.B. Bom, seguintemente nós vamos passar para o seguinte grupo. Depois de agosto de tremendo grupo de Don't Flip. Agora nós estamos emocionando de T.O.B. Carnival Group, qual no tema principal está Coco. Não sei se isso aqui está correto, mas está pisa de 5 participantes, me quer lo está 150. A banda lo está Infusion, banda que está acompanhando e seguro lo tem 5 road piece, banner e carroça. Esse é lo qual nos estamos viendo nada más y nada menos el grupo T.O.B. Kids, cual está el siguiente grupo, que lo está pasando en Nueva Zelanda, aquí en San Nicolás, ya solo está comportado su mes antiguo y más mío con nosotros. A ver, nos ha comenzado con un solo bastante hot. Así de aquí nos está abriendo el Carnival Group T.O.B. Baby T.O.B. 2024 Nueva Zelanda, un bonita carroza. Saquita por de película inspirada en película de Coco. ¿O qué? Coco, buena película. Bueno, y así de aquí también nos va a estar saliendo el grupo de T.O.B. que tiene una banda, cual banda Infusion. Creatividad, open colorido, un grupo más bonito mes, nos está hallando adelante, con grupo T.O.B. quien para mucha está costando de una parada aquí en San Nicolás, parada de mucha de San Nicolás Carnaval 70, agradeciendo tú están kuta Wagnos, tú están kuta apoyándonos también, nos patrocinador que está acompañándonos. Para que nos pueda hacer aquí posible para todos los usuarios, turno seguidor de 24horas.com. Hasta ambiente aquí.
Section di Ting Bonbon. Ting è leader di gruppo di TOB. Tu eres aquí live. Contami over di vostra section. Montardi televidente na carnavalista no section ta Deng TOB nanta 18 di TOB e eta bringing Frida Kahlo to life. Manera posso porwak e paia nanta hobby colorido. Cada elemento da representa algo di Frida. Dus e flor nanta representa eigenlijk kulostur por bloem de mundo aqui nanang. Botinha animal spirit kuta e guia que nos recebi de nos ser nan queripa por ejercer nos best y ya eta algo hobby colorido mi te bisanang sea bom mês 13 bozo inspiración y creación dilante y nanta having a blast. ¿Con quién nos sigue placer? Con Natalie Montanes. Danke para tu expresión. Danke, feliz día. Ponga así que nos singa. El ambiente de TOB, Ting nos hay toda la información, aceita un ambiente, me que ambiente para el usuario de 24horas.com, mundo completo de sintonía con nosotros. Con ese ambiente que nos está dando San Nicolás, 24 horas vivo por San Nicolás. Y solo nota que fue porque no, solo te pisa a ver el ambiente te queda junto con él.
Canta atrás de Panosa. ¡Oh, chamo! En grupo TOB. Wow, hay mucha gente gozando el mundo. Y no es mundo completo. No, hay una sintonía total, sin parada de mucha San Nicolás está haciendo un cosa en Roma aquí. Manera, ahora nos ha informado toda la creatividad aquí a bordo, inspirador de película. Nos conversamos un rato sin equipo. Un día estamos también de grupo aquí de Gualta TOB. Sí, así nada, Sakita Carosa de Seize Your Moment, basada en la película de Coco. Entonces, esta es una inspiración con Ernesto de la Cruz para su vida, pero nos hace carnavalesco, entonces nos pone toque en turcosa traje de cartón con foam, entonces apliqué y tela, piedrería, y así nos tiene participantes, nos tiene Adam Buchhout, Celine, nos tiene Aria, nos tiene Eva Shea, nos va a admirar ya socio China, turcos nos abastelnan de adelantar América y China, y así nos trabaja un luna largo para poner pieza aquí bonita para buscar de San Nicolás. ¿Qué nos siempre hacer? A mí te sería la Cleidias. Nada. No, nos hay una información amplia de lo cual se trata el grupo aquí, una labor inspirada. Y ya aquí nos estamos mirando toda la creatividad, el colorido de una de las sales. La hora que nos está llegando de Nueva Zelanda. Grupo Infusion, de banda Infusion. Una cosita de admirar con cada grupo, vengo un día participante en juvenil o infantil para tocar una canción y para sobre Sakita en carnaval, Sakita en parada y ahora demostrar aquí que banda a comprender el mensaje y halaga es mucha na mes pincando na canción para sobre Sakita en parada manera no se piensa anteriormente.
El incansable Ofomo. Tremendo ambiente, Ofo. Tour camino. Un felice tarde, na tour televidente 24 horas. Aqui não tem solo que a gente aqui, é muito não. A cidade começa bem, nós temos palácio que é parada de maneira tranquila desde o começo, mas aqui não estão. Nós aproveitamos de aguantar o rato, porque normalmente me senta desde um pinguaru. Abrir? Começar desde um domingo agora aqui. Exatamente. Agora que não estamos indo all the way, tem solo aqui, mas o ambiente está bom, é muito não, está contento e nós estamos com ele. Bom, tranquilo. Tranquilo, bom. Tremendo bom. Seguro. Bella dama, pasando de lado. Aquí me reina de Infusion. Hello. Hello. El grande. Soy China World en casa. Pasando bom, aguantare. Saludos. Ahora. ¿Cómo es bom? Bom. ¿Qué pasa con 24 horas? ¿Cómo está pasando el round? ¿Cómo está pasando? Saludos. Ayo. Bye, menino. Conta. Tu cada bom está pasando Obi Bom. Está pasando Obi Bom, eso está mucho nada. Tú sí, papá, irá. Saludos para mi abuelo. ¿Cómo está pasando? ¿A ti? ¿Cómo está pasando? ¡Bom! ¡Saludos! ¡Nani, papá! ¡Nani, papá, no se mate! ¡Me gusta carnaval Hopi! Bom, está aquí este ambiente de Infusion con T.O.B. Gets. Nice, mucho aquí. New gente. Nandi new gente. Contento con lo disco mañana. A ver, no se me baila sin cuore con nada, T.O.B. Van ver. Ready? Let's do it. Más chiquitina que tú unos saludos aquí. Ajá. Buen día. Buen día, ¿cómo está pasando? Bom. ¿No? Okay. Saludos para Tanchi Nakashi. Oye, ¿cuándo nos escuchan algunos? Ajá. Ajá.
manda salud? ¿Cómo está pasando, a ver? Bom. ¿Cómo? What's your hobby? Hey. Pero bueno, el Garosa cuando está allá no está de mama Coco, que baile bueno, sin, ¿puedo contarnos un ticket de Garosa? Ok, Garosa, agora desenhar, então nós também nós trajele luna e meio. Começa nós viu de Mama Coco, com duas princesas na sul de Lampi, porque é Wire, é banda neta mostra campo, e outra banda da musical. Baixa bonita mesmo. Tá, que tem um tema, baixa um tema dedicado a gente, não? De dezembro nós começamos a Bachele e januário começa o último, que é síndrome que nós está trazendo. O grupo está inspirado na película de Coco, não? Sim, me dá aquela disse Dakota Hills, Palmita Hills e fora meu irmão morreu, Monique Palm que está na Holanda com a Guilherme. Daniel, é nome verdade? Kathleen Palm. Daniel. Aí, bonita Garosa do Zilande, grande e bonita. Não chiquitina. Como vai, bom? Passando bom? Qual é o nome, verdade? Sandy. Sandy, está passando bom. Wow, o solo está caliente. Y siguiente grupo está Letter Groovers, Inside Out, con 132 participantes, banda de Groove Master, no tiene exactamente un banner, un Garosa, y acompañado con un Jeep. Ese está Letter Groovers. El penúltimo grupo para parada de mucha aquí en San Nicolás, aquí un tremendo ambiente, mucha gente costando más show mes. Aquí está Leather Groovers, Inside Out, un ambiente total que mucho nadie está creciendo. San Nicolás, Sana Candela, candela de ambiente. Pero a maioria do grupo não agora inspirar iba Disney, seguro, Inside Out, tá película com seguro, tá agora representar aqui como aí. Cara, tá sério? Peleando hobby? Mucha nada aqui gozando do mundo.
Tremendo Carnaval 70. Sa kita ng carnaval, sa kita ng ambiente, e mari para napon na música, e banda na cooperar mas a Great Miss, com maioria de estão a participar tanto em Calypso, em Road March infantil, juvenil, seguro agora representar que não toca na música, que não banda na cooperar junto com não e não assiste na música, pessoal tá de não está. Pónganse que está ambiente de Leather Groovers.
Kuta acompañada para Group Masters. Ambiente total aquí en San Nicolás. En el solo caliente, Aruba. En el solo caliente. Pónganse tata pues Leather Groovers nang tema ta Inside Out 132 participantes en banda ahora acompañada por Group Masters. Tapos tem un banner, un carroza y un jeep acompañando al grupo. Total, manera no se menciona acaba, tem 132 personas. Y no está na caminda con Empire Kids, quien derrota el siguiente grupo. Nan tema ta Zapate, nanti 81 participantes. Es banda Bulería. Nanti 3 carrozas. Andan 3 carrozas y un restaurante, un carroza, un bar para muchos no beben juice, dan refresco, dan agua, otro cosa va bon, un restaurante. Bon y hay que hay muchos no por refrescar al mes. Con el siguiente grupo, nos un grupo Empire Kids. Conta que ambiente. Hobby bom. Aqui que nós último, sempre nós zorg para nosso ambiente. Onde que nós está, delante, meio para trás. E muita nanta clapa gosta na última parada. Contame over die creatividade que tem a ver. Qual é o vosso tema principal? Well, nosso tema é sapate. Então nós temos diferentes tipos de sapatos, rollerblades, teco com cats. E agora que nós eigenlijk anunciar oficialmente se acabou que nosso tema tá. Para. Nós vai ser, nós temos exclusividade aqui para nós. Sim, nós oficialmente nos avisamos que outro ano nós temos a troca com Empire Kids e oficialmente terá Luna Kusolo dedicada a Edward Chung. Assim aí nós temos uma pessoa com a bandeira de Aruba, Tena Shelo, Tena Universo, nós vai dedicar na Jele e assim aí eu imaginava toda gente vestir na uniforme aí, dus queda pendiente para nos social media, para nós vai ter tour coisa arriba. Correto, vamos começar a querer nós vai hire grupo nos dilante, nos quer avisar uma chapa bem bonita para de mostrar com vossa criatividade, está brindando o mundo completo para sobre o mundo completo para 24 horas. Correto, e vamos começar, nós quer de jeito de Aruba, de papiamento, nós temos sapate, agora nós vai com Luna Kusolo. Thank you. Bom, Janice, dando-nos informação de Empire Kids, que para outro ano sem exclusividade. Luna Kusolo también es un tema principal. Esa que está homenaje a Edward Chung, falta un rubiano que va a sobresalir. Maneta Pisa poniendo Aruba su bandera. Den universo, den cielo, den espacio. Masha great mes. Conocí exclusividad ahí. Bueno, se vaya al tema de Zapate.
Tremendo grupo con Hopi Ambiente y exacto grupo especialmente criollamente. No se queda en el parte criollo manera Janisa explícanos. Zapate. Dan el tema principal. Solo no que va, hermano. Solo no que va. Solo te queda feeling hot. Aruba está hot. Saludos a los brothers Lagadishi. Lagadishi también va a 24horas.com. La mándanos un mensaje directo. A través de 24horas.com nos está live vivo, directamente fuera de San Nicolás. Somos Lobo
grupo de casa aquí. Cómo balaga Manolo na casa. Manolo, mi quiero na ribaruta. Ribaruta. Bondari. Tremendo parada. E assim aqui também nós também despedir de tremendo parada de mucha aqui na São Nicolás,
Carnaval 70, caminamos aí a 6 grupos e mais ou menos 3 horas de parada com saia aqui na San Nicolás. Quero agradecer a inteiro staff de personal de 24horas.com, onde também estão de redação, estão de sucesso, tour também estão de traffic control, traffic câmara, qual está nosso amigo Benili também, quem faz trabalho. Saludos para nossos amigos. E assim aqui também nós queremos avisar, danke para a sintonia, tem outro viaje para sobrar nós da Promé de Notícia, 24horas.com. Seguidor de 24horas.com nos está vivo for the